ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тилиётии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Сулаймон Исломиддин. истиқлолият ва озодӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ ба вуҷуд овард ва оғози марҳилаи сифатан нави таърихӣ гардид. Марҳилаи нав дар назди мардуми Тоҷикистон иҷрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихӣ, яъне бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу кишвар ва эҷоди аркони давлатдории муосирро ба миён гузошт. Дар тӯли солҳои истиқлолият тавассути амалисозии барномаву стратегияҳои давлатӣ ва сафарбарсозӣ тамоми захираву имкониятҳои сатҳу сифати зиндагии мардум ба маротиб баланд бардоштанд. бо шарофати ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар доираи сиёсати созандаю бобарори ҳукумати мамлакат, Тоҷикистон дар як давраи кӯтоҳ дар арсаи ҷаҳон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ шинохта шуд. Тоҷикистони соҳиби истиқлол сиёсати дарҳои кушода эълон кард ва дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон анамин сиёсати дарҳои кушода як миҳвари асосӣ аст, ки дар атрофи он тамоми сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Яъне Тоҷикистон дар замони истиқлол барои тамоми давлатҳо дарҳои худро кушода эълон намуд, ба хотири он ки дар масъалаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба тамоми давлатҳое ки ба мо хайрхоҳ ҳастанд доду гирифт дошта бошад, ҳамкорӣ дошта бошад, чунки дар давраи ҷаҳони шавӣ бе ин намешавад. дар ин замина истиқлолияти давлатӣ дар назди мардуми тамаддунофари тоҷик вазифаҳои бузурги таърихиро вогузор намуд, ки муҳимтарини онҳо ташкили аркони давлати соҳибихтиёри миллӣ, таҳкими сулҳу субот, таъмини амнияти давлат ва ҷомеа, оғози раванди созандагию бунёдкориҳо ва расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи мардум буд. ташаббусое ки имрӯз роҳбари ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ кардаанд дар ҳақиқат беназир мебошанд, чунки ин ташаббусҳои пешрои миллат бевосита барои пешрафти ҳаёти иқтисодию иҷтимоии на ин ки мардуми Тоҷикистон, балки тамоми мардуми ҷомеаи ҷаҳон бахшида шудааст. бо шарофати ин неъмати бебаҳо марҳила ба марҳила сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардида, бо бунёди иншооти дорои таъиноти гуногун ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуд ва имрӯз мардуми сарбаланди тоҷик бо пуштибонӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат баҳри расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошташуда камари ҳиммат баста аҳлона заҳмат мекашанд ва ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил мегарданд. имрӯз миллати кӯҳанбунёд ва соҳибтамаддуни тоҷик аз меваҳои шаҳдбори 28-мин солгарди ин санаи тақдирсоз ком ширин менамояд. воқеан истиқлолият шараф ва номуси ҳар як миллати озодандеш ва соҳибхираду соҳибэҳтиром маҳсуб ёфта, рамзи саодати миллат ва давлати соҳибихтиёрии миллӣ, нишонаи пойдорию бақои он ба ҳисоб меравад, чунки дар дунёи пуртазоти муосир фақат миллате соҳиби ному иззат шуда метавонад ки истиқлоли воқеӣ ва давлати озоду мустақили худро дошта бошад. аз ин рӯ ҳар як фарди худшиносу меҳандӯстро зарур аст ки ба қадри истиқлолият бирасанд ва онро чун гаҳвараки чашм ҳифз намоянд. абдулҳамиди назир, мақсади мақсад, ахбор. имрӯзҳо аз ҷониби филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solution Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру таҷдиди шоҳроҳи Душанбе Чаноғ дар қитъаҳои алоҳида идома дошта, тибқи нақша бояд 70 километр роҳ пурра асфалтпӯш шуда, беш аз 100 километри дигар аз таъмири ҷорӣ бароварда шавад. гузориши хабарнигорони мо. таъмиру таҷдиди роҳҳо аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, муносибат ба он хос аст. бо фаро расидани мавсими гармо дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд таъмири роҳ шурӯъ шуд. муҳимтар аз ҳама барои таъмири роҳ мутахассисони ҳирфаӣ ва техникаву механизмҳои замонавӣ ҷалб шуда, 3 корхонаи истеҳсоли асфалти марбут ба филиали ширкат дар тавсеяи ин раванд саҳм мегузоранд. дар мавсими имсола доираи фаъолият хеле васеъ гардида, тасмим гирифта шудааст ки зиёда аз 70 километр роҳ таъмири куллӣ ва садҳо километр таъмири ҷорӣ карда шаванд. илова бар ин дар ояндаи наздик пурра нав намудани асфалти роҳ низ дар назар дошта шудааст. дар ин замина пойгоҳи техникии филиали ширкат ба 200 техникаву механизм расонида шуда, дар ҳар минтақа корхонаҳои истеҳсоли асфалт ва дигар масъулаи сохтмонӣ бунёд гардидааст. илова бар ин дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои муътабари байналмилалӣ аз ҷумла Texidel дар раванди фаъолият ба таври густарда технологияи муосир мавриди истифода қарор гирифта, ин раванд бемайлон идома дорад.
سالهای اخیر در زمینه تدبیراندیشی‌های سریع از جانب کارمندان نمایندگی‌های منطقه ورزاب، زرافشان و سوخت در مسافت صدها کیلومتر خطهای افقی از نو کشیده شدند. مهمتر از همه این اقدام با استفاده از رنگ باصفت و توسط تکنیک زمانوی عملی شده کفالت مدت زیاد به آسیب ماندنش تامین است. نگهداری راه‌های اتومبیلگرد، فعالیت گوناگون جنبه نصب علامت‌های راه و منتظم تازه کردن در حالت خوب نگه داشتن جویبارهای کنار آن جزء ترکیبی آن محسوب می‌شوند. با نظرداشت این در تمام نمایندگی‌ها نصب علامت‌های راه، تازه‌کنی و از نوسازی جویبارهای مورد نظر مد نظر قرار داشته برای در سطح خوب و صفت بلند راه‌اندازی نمودن این کار از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده می‌شود. همچنین به خاطر تامین بخطری رانندگان و مسافران با ابتکار رهبریت شرکت بنیاد و گذاشتن دیوارهای حمایوی آغاز گردیده تا این زمان در مسافت 11000 متر طولانی چنین دیوارهای حمایوی ساخته و یا گذاشته شدند. در مجموع فعالیت پول مسئول فیلال شرکت سهامی اینوویتیو رول سولوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان نه تنها در بالا رفتن سطح خدمت رسانی به بخش‌های راه نقلیات ربط داشته مساعدت نمود بلکه اندیشه شهروندان را در مورد نگهداری راه مثبت ساخت. дар ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқи кӯлоб барои зимистонгузаронӣ нақшачорабиниҳо таҳия гардида дар ин замина аз ҷониби мутахассисони соҳа дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ ва восе барои кам кардани сарборӣ пешгирии талафот ва беҳтар намудани таъминоти барқ аллакай бештари иншооти соҳа аз ҷумла зеристгоҳи баландшиддату хатҳои барқ таъмиру навсозӣ гардидааст. гузориши сайидҷафари маҳмадалӣ ва хуршеди нодирхон. дар ҷамъияти саҳомӣ кушодаи шабакаҳои барқии кӯлоб дар доираи корҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 нақшаи чорабиниҳо таҳия гардида дар ин замина барои беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ, кам кардани сарборӣ ва пешгирии исрифи технологии барқ корҳои таъмирӣ дар иншооти соҳа идома дорад. аз он ҷумла дар 60 километр хатҳои интиқоли барқи 110 киловолт, дар 14,4 километр хатҳои интиқоли барқи 35 киловолт, дар 131,6 километр хатҳои интиқоли барқи 6 киловолт ва дар 66 километр хатҳои интиқоли барқи 0,4 киловолт таъмири асосӣ гузаронида шуда, 58 адад трансформаторҳои қуввагии 6,04 киловолт аз таъмири асосӣ бароварда шуданд. дар асоси 33 банди нақша чорабинии корҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб вилояти хатон аз ҷониби кормандони соҳа аллакай дар 36 адад трансформаторҳои 110-35 ба 10 киловолта корҳои таъмирӣ пурра иҷро гардидааст. дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ дар доираи ин нақшаи чорабинӣ барои кам кардани сарборӣ ва бо барқи хушсифат таъмин намудани аҳолӣ дар ду ҷамоати деҳоти ноҳия трансформаторҳои тавоноияшон паст бо баланд иваз карда шудааст. дар ҷамоати деҳоти меҳнатобод ки солҳои пеш зеристгоҳи барқи такнову барқ мегирифт ки ба серборӣ кор мекард, мо як адад трансформатори қуввагӣ 2500 киловолт ампера ки дар зеристгоҳи барқи нулевая насб намудем дар ҷойгӣ бо шабакаҳои барқи минтақаи кӯлоб ва 1,5 километр хати барқи 10 киловолт васл насб намудем ки қисми зиёди ҷамоати деҳоти меҳнатобод аз зеристгоҳи барқи нулевая барқ гирифта истодаанд. дар доираи корҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон кормандони шабакаҳои барқи ноҳия дар якҷоягӣ бо мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқии кӯлоб иқдом гирифтанд ки имсол аҳолии деҳоти турдифи ноҳияро ки то ин давра аз шабакаҳои барқи ноҳияи фархор бо барқ таъмин карда мешуд бо насби як трансформатори иловагӣ дар зеристгоҳи барқии гулзор мин баъд аз соҳи ноҳия бо барқ таъмин намоянд. дар шабакаҳои барқии ноҳияи восе низ дар асоси нақша чорабинӣ зикршуда то имрӯз дар баробари таъмири трансформаторҳо дар якчанд хатҳои барқии баландшиддат низ корҳои навсозӣ анҷом дода шудааст. дар ҳамин давра мо 100 адад трансформаторҳои қуввагии 0,4-ро аз таъмири ҷорӣ баровардем. дар хатҳои барқии 10 киловолтаи LA7, LV18, LV12, LKL4, LV19 таъмирҳоро гузарондем. масъулини ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқии кӯлоб ва шабакаҳои барқии шаҳру ноҳияҳои минтақа иқдом гирифтанд ки корҳои таъмиру навсозиро бо сифати баланд иҷро карда дар мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 кори бо эътимоди иншооти соҳаро таъмин намоянд. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. кишти такрорӣ аз омилу сарчашмаҳои афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ бо роҳи аз як замин гирифтани 2-3 ҳосил мебошад. дар хоҷагиҳои деҳқонии вилояти Суғд то имрӯз маҳсулоти кишти такрории зироат, сабзавот ва полисҳо нисбат ба соли гузашта 2600 гектар зиёд мебошад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон.
تا امروز در خواجگاهی کشاورزی ولایت سوخت در مساحت 16500 گکتار کشتی تکراری گذرانده شده است. زراعت و سبزیجات اساساً در زمین‌های خالی شده کشتی تیرماهی و بهاری غله‌دانگی‌ها، کارتوشک بروقتی سبزیجات و دیگر زراعت بهاری بعد سریع وقت داشتن حاصل برای گرفتن حاصل دوم کش کرده شده است. زیاد گردیدن کشتی تکراری در ولایت سوخت اجرای دستور و نشاندادهای پیام سالانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به استفاده عاقلانه آب و زمین، زیاد کردن بازدهی آنها، گرفتن 2-3 حاصل از یک زمین و سهمگذاری در تامین هدف استراتژیک تامین امنیت آذوقه‌واری است. خصوصا کشاورزان شهر و ناحیه‌های کانیبادام، پنجکент، اشت، اسفره، دیوشتیچ حجم کشتی تکراری را زیاد کردند. در این شهر و ناحیه‌ها نسبت به سال گذشته از 300 گکتار تا 700 گکتار زیاد در زمین‌های خالی شده کشتی دوم گذرانده شده است. مثلا در ناحیه سپیتامین در 1700 گکتار کشتی تکراری کردند. ما امسال امکانیت از جهت تامینات آبی پولیزی بسیار وسیع بود. از همین لحاظ ما میدان کشتی تکراری را در ناحیه زیاد نمودیم. به جای کشتی اولی که از حساب غله‌دانگی‌ها، کارتوشک بروقتی، پیاز خالی شده بود، ما کشتی زراعت‌های سبزیجاتی، پولیزی، شالی، زراعت‌های خوراک چارو و جغرافیایی برای دان را گذرانیده. آب و اقلیم امکانیت می‌دهد که خواجگیداران از یک زمین دو و در بعضی منطقه وابسته به درجه گرمی و نوع زراعت و سبزیجات 3 حاصل گرفته بازه زمین را زیاد کنند. اگر در کشتی اولی بهاری ما در میدان زیاده از 1600 گکتار اگر زراعت‌های غله‌دانگی، گندم گذراندگی باشیم در زمین‌های آبی، ما از هر یک گکتار موافق حاصل نوکی میانه ناحیه 40 سانتی گندم میگیریم. بعد آن که ما گندم درآوردیم در این گونه زمین‌ها در کشتی تکراری کشتی زراعتی سبزی رو میگذرانیم که ما میتوانیم 350 تا 400 سانتی حاصل نوکی گیریم. خواجگیداران برای حاصل دوم اساساً غله‌دانگی‌ها، لوبیاگی‌ها، زراعت تکنیکی، کارتوشک، سبزیجات، پولیزی و زراعت خوراکی چاروا کشت نمودند. حجم زیاد کشتی تکراری را زراعت خوراکی چاروا 10420 گکتار تشکیل می‌دهد. این امکان می‌دهد که چاروا با خوراک بیشتر تامین شود. امروز و آینده تامین بازار استعمالی با گوشت چاروا از سمت‌های مهم امنیتی آذوقه‌واری است. در نتیجه گرم آمدن تابستان امساله و بلند گردیدن سطح آب دریو در ناحیه لخش سربند کانال غولامک که ساکنان 4 جماعت دهات ناحیه را با آب آشامیدنی و کشاورزی تامین می‌نمود شسته شد. عاقبت این آفت طبیعی در دوام 10 روز با جلب تکنیک‌های صحوی برطرف کرده شد. گزارش از ناحیه لخش. تابستان امسال نسبتاً گرم آمد و کارشناسان سبب اصلی حالت پیش آمده را تغییر آبی اقلیم معنی داد نمودند. نتیجه همین بود که حتی در منطقه‌های بلند کوه نیز حرارت بلند هوا به قید گرفته شده باعث آب شدن پیریخ‌ها گردید. البته آب شدن پیریخ‌ها باعث می‌گردد که سطح آبی دریاها بلند گردد. چنین حالت در ناحیه لخش به وقوع پیوست. در نتیجه آب شدن پیریخ و بلند گردیدن سطح آبی دریا، اینچنین فرآمدن یرچ کانال غولامک که اهالی 4 جماعت دهات ناحیه را با آب نوشاکی و پولیزی تامین می‌نمود خراب گردید. برای سر وقت برطرف نمودن حادثه مذکور و تامین اهالی با آب ستاد ناحیوی تأسیس داده شده با جلب تکنیک‌ها و اهالی تدبیرهای تحکیم بخشی ساحل انجام داده شد. در نتیجه آمدن سیل سربند کانال قرغنطلا که زیاده از 286 گکتار زمین کشاورزی را با آب پولیزی تامین می‌نماید پر را خراب گردیده بود. اینچنین از سببی که سطح آب دریا پر از لای سنگ و شغل بودنش بستن آب در کانال غولامک نیز غیر امکان بود. تا امروز با جلب تکنیک‌های پراقتدار صحوی مشکلات موجوده برطرف کرده شده اهالی با آب تامین گردید. باید گفت که ساحل مستحکم کنی و تدبیرهای پیشگیری کننده از چنین حالت‌ها در کانال مذکور پیوسته گذرانیده می‌شود، چون که توسط این کانال 1400 گکتار زمین‌های جماعت‌های دهات الغا، لخش، قشاد و مکسو با آب تامین کرده می‌شوند. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای سریع از جانب ستاد ناحیوی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه اینچنین جلب تکنیک‌های کارخانه‌های نگهداری راه‌ها و اهالی در دوام 10 روز مشکلات برطرف کرده شد. عمل مذکور همچنین باعث می‌گردد که در فصل بهار که بارشات بلند شدن سطح آب دریا ناگزیر است، آفت‌های طبیعی پیشگیری کرده شوند. با نظر داشت آنکه فصل تابستان امسال نسبتاً گرم است، از این روز زیاد گردیدن سطح دریا از احتمال دور نیست. این است که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و اداره بهداشت زمین و آبیاری تلاش می‌نمایند تا در موسم آبیاری مشکلی سد راه خواجگی‌های کشاورزی نگردد و زمین‌ها ثمراناک استفاده کرده شوند. مقصد از انجام دادن تدبیرهای تحکیم بخشی ساحل اگر از یک جانب پیشگیری از آفت‌های طبیعی مانند سیل و آبخیزی‌ها باشد، از جانب دیگر این به مشکلی پس سر نمودن موسم آبیاری است. ظاهر علیمی، بهرالدین اسمانی‌دین، ناحیه لخش، اخبار.
дар ноҳияи дӯстӣ вилояти Хатлон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фаррух 2000 тасмим гирифтааст ки тоҷ истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 5 парваришгоҳи мурғи гӯштиро бунёд намояд. гузориши ҳамкорони мо. роҳандозӣ ва татбиқи барномаи давлатии амнияти озуқаворӣ дар мамлакат чун ҳадафҳои калидии рӯи кор буда, қариб дар ҳама самтон нисбати ин тадбир чораҳои зарурӣ андешида мешавад. имтиёзи навбатӣ дар бахши паррандапарварӣ такони соҳаро ба миён овард. ин паррандаҳо 40 рӯз қабл ки ҳамагӣ чӯҷаи навзод буданду аз 100 килограмм беш вазн надоштанд, имрӯз ба ҳисоби миёна 3 килограммӣ вазн гирифта, чун гӯшти парҳезӣ пешкаши аҳолии мамлакат мегарданд. баъди супориш ва дастури роҳбари давлат дар доираи як қатор имтиёзҳо, масъулин дар ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон тасмим гирифтанд ки фаъолияти фабрикаҳои паррандапарвариро ҷонок гардонанд. иқдоми зайлро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фаррух 2000 бардошт гирифт ва дар як гӯшаи аз марказ канори ноҳия баъди пурра барқарор намудани бошишгоҳҳои кӯҳнаву фарсуда гашта, аввалини он дар доираи нигоҳубини 5000 чӯҷак ки баъдан барои гӯшти парҳезӣ парвариш меёбад ба роҳ монда шуд. ҳозира шабу рӯзда фоиданок мана ҳамин соҳаи паррандапарварист ки мана гӯшти парҳезӣ ки дар 40 рӯз 3 кило 3.5 кило шид, мана ним килош агар шуда шавад 3 кило тоза мешавад. 1 кило гӯшти парҳезӣ мо ба маблағи 20 сомон фурӯхта истодаем. ин барои халқ бисёр манфиати хуб ва ба ҳамин ширкати ҷдм Фаррух 2000 ман бисёр фоидаи хуб меорад. дар марҳилаи навбатӣ боз як коргоҳи парвариши парранда ба кор дароварда мешавад ва то ин муддат чанд нафари сокинони маҳаллӣ ки барои таҷрибаомӯзӣ ба корхонаҳои азими паррандапарварӣ фиристода шуда буданд, ба коргоҳ баргашта дар шакли Фаррух домони фаъолият мегиранд. дуюм ангар аст ки мо ба иттимом ба сохтумонша тамом кардем. мана бар паррандара даровардан тапа тайёр мебошад. дар ҳамин фермаи паррандапарварӣ 5 ангар мешавад. мана 2 ангараш тайёр аст, сеюм ангараш баъди 15-20 рӯз тайёр мешавад, чоруму панҷимаш мемонад. дӯстии ду ҷумҳурии ҳамҷавор самари нек дода истодааст. айни замон дар доираи ҳамкориҳои байнӣ ҳам натиҷаҳо дилхоҳ буда, минбаъд аз ин ҳам беҳтар хоҳад гашт. масъулин тасмим гирифтанд ки боз 3 бошишгоҳи дигарро барқарор карда, баъди васлу насби таҷҳизоти муосири замонавӣ саршумори паррандаро то ба 50 000 сар расонанд. айни замон дар ин самт корҳои сохтмонӣ идома доранд. худододи Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба поён мерасад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.